بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبتوليزا ku Al-Mimbar Media Group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nendo kwebaza Allah jalla wa ala olw'okutuwa obulamu ne tutuuka butinga ate tukaali balamu musaba ise byengera n'emirembe ku w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olunaku olwaleero nenze okwidukiza abatuwuliriza ku kigambo ekiboneka nga kikulu ino aye ng'ate abantu bakibuusa ino amaiso nga kizambi mu idini gye tusoma aye ng'abantu yafuuka ya buliido nikyebeeta olugambo annamiima. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaluvumirira ino era yalutaako ebibonerezo bingi. Mu bibonerezo ebikulu ebiri ku lugambo nti owa olugambo Allah amutoolaku okusaasira kwe, owa olugambo ejjana eba nzibu ku saidi ye. N'olw'ensonga eyo olugambo niki? Olugambo baalwino nolabaako nti naqlu lhadithi baina nnasi ala wajhi lifsad, n'okutambuza ebigambo wagati w'abantu aye ng'ekigendererwa kwonoona na kukosa. Wawulire Musa yakobye, Musa yakwogeireko, Mahmudu yakobye, Shafi'i yakobye, Ahmada yakobye. Embeera ng'ayezira mu nniya yakulongoosa wabula nga omuntu alitambuza ebigambo ala wajhi ifsad, mu ngeri ya kutabangula butebenkevu obuli wagati w'abantu abo. Embeera eyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagivumirira, era Allah jalla wa ala bwe yali alikwogera ku babi abaasooka ng'ali kwogera ku bitendo byabwe ebikyamu yakuba nti hammazin mashaa'in binamim. Bwe yali alikwogera ku omu ku bantu abajirimu abaali nga tibenda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, Allah yakuba nti ajja kageyageya abantu atambuza ino olugambo oyo tatolebwa ku mawulire mubi, muntu aba mukyamu. Mu hadith Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakuba nti la yadkhulu ljannata nammamun, owa olugambo ejjana ejja kuba nzibu. Mu riwaaya eyindi qattatun, era lugambo ejjana ejja kuba nzibu olw'okubanga taluubirira butebenkevu wabula buli kyawulire ajja ng'akyogera yakitambuza. Mu hadithi ya Abi Hurayra Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akoba nti kafa bil mar'i ithman, omuntu kimumala kufuna ezambi an yuhadditha bikulli ma sami'a, okujja ng'ayogera buli kyawulire. Eziramutumye ayi wagawulire odyagaliwo. Embeera eyo erino mu bakazi ate kabiri butya enaku ddi nesinga kuba mu basaada. Wallahi lil asaf ekigemye enaku nti abakazi beetoola ku olugambo, era bw'oyogera ekigambo eri omukazi akuba ati ojja kubikakasa kubanga ajja direkiti yakoboleole. Aye abasaada batambuza olugambo byaidi byataidi, gundi yagwa, gundi yawaamu, gundi ayenda gundi lero yazaala muka gundi nasomesa abaana ba gundi. Embeera efaanana etyo olugambo mu busiraamu zambi, ate zambi okwogera muntu okwogera buli kyawulire. Kafa bil mar'i ithman, muntu kimumala okuba nga akoze ensobi an yuhadditha bikulli ma sami'a, okwogera buli kyajanga awulira. Kyova obona olumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadith emanibwa ino, somesebwa ino, yabita ku magombe ga bika bibiri. Nabbi yakuba nti abantu abali mu magombe omwo innahuma la yu'adhaban, bali kutaabu abali mu magombe omwo balibonerezebwa. Wama yu'adhabani fi kabirin, ate ekiri babonerezesaani tikyamaani ino. Nabbi bwe yasirikamu yakuba nti bal kabirun, wabula kyamaani. Basaba bamubuuza nti kiye? Yakuba nti amma ahaduhuma, omu ku bali mu ntaana edo, fakana la yastatiru, mu riwaaya la yastanzihu, omu ku bo ye yali tiyefiirayo ku musulo, bw'aba alifuyisa gumusambukiraku nga bw'aba ayenda, ye yali tagufaako. N'ekiri mubonerezesa
wa amma al-akharu wa amma athani owundi ate owokubiri kubo kana yamshi bin namima yali we mulimo gwe kutambuza lugambo naidi abamimbari bo bali kulyamu nabaidi bebasosolamu nabaidi bebajerega naidi buli ku kyalo naidi nani ayendani naidi nani eyawamu naidi nani azira motoka bamuyamba buyambe embere y'ekika ekyo nabbi Yakobo ati bali kubonerezebwa olw'olugambo kyova bona olundi nabbi bwe yali atambula ne Muadh nabbi Yakobo nti abantu bajja kwingira ino omuliro olw'ennimi daabwe byedikola nabbi yabuuza nti awa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bihi ya Rasulallah byetwogera bituvunaanwaku nabbi yamukoba nti Muadh tiddi kyakukuyiramu thakilatika ummuka tiddi maamawo ngeri gye yakukuzaamu oidi ekijja osinga okuyiduza abantu mu muliro nga bagwira ku byeni byabwe eri ekijja okusinga bye boogera ennimi daabwe byedikungula n'olw'ensonga eyo omusiraamu ateekwa okuuma olulimi lwe kyava nabbi Yakobo mu hadithi eyindi nti omuntu yena yena ankuumira ekiri wagati w'embadde dinamakula olulimi adhmanu lahu aljanna zeena amukakasa nti wakwingira jana kubanga tajja kusabuka na bigambo byaidi nebyataidi Allah kyavaako mu suratu Isra yakuba nti wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu byozira kukumana otayogera sirika kuofiirwaki nibwabayeka obidi nani yali bikubuuza sirika kubanga okubyogera zambi gwobyogera kutosobola bimwogera ku ngaaliwo oba oli kuwayiriza oba oli kumugeya olikola lugambo kwonoona wagati w'abantu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fuada amatu amaiso n'omwoyo gwa buli muntu kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ajja kuba nga abuuza buli muntu ku bintu ebyo olw'ebyo ebyafulumira kunimida abantu n'olw'ensonga eyo nkubiriza buli musiraamu okwewala kye beeta olugambo naidi amaka gagundi bwegafaanana naidi muka gundi bwafaanana naidi sega gundi bwafaanana naidi maamuma gundi bwafaanana naidi ali mu riba naidi alina kapito naidi eyawaamu naidi sirika kuma olulimi kola adhkar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bigambo bibiri aye nga bizitowa ku minzaani oti bwaki bisinga okutyamisa abantu n'otandika okubabuuza oidi agaliwo nani alikwenda agaliwo embeera ey'ekika ekyo obusiraamu tibugiikiriza era muze mubi zambi mu busiraamu olugambo naqlu lhadithi okutambuza ebigambo wagati w'abantu ala wajihi l-ifsad mu ngeri ey'okwonoona olugambo lulina ebizibu ebiruvaamu mu bufunze ino mu buzibu obuva mu lugambo 1 kwawula ab'endagana wabakyawaganya lwa lugambo lwo 2 okwonoona society kubanga buli ab'endagana lwe bakyawagana obukyayi nibweyongerayo buli muntu alina abantu be therefore society oli kugireetera buzibu 3 okukumalamu ekitiibwa iwe kali lugambo nga buli muntu mu society akoba ati nani yakobye ati ni Musa oyo atyo oyo muleka ayogera buli kyawulira la ni Yidi ayogera buli kyawulira no ni Shafi'i ayogera buli eyo lebo umbi mu society kyenda walwana ino yaleka akubaako ekyokuna mu bizibu ebiva mu lugambo enti singanga kikukakataku nti wawayiriza byogere ti bituufu luli ku haddi okuwayiriza bakuleeta mu bantu bakukangayivula olw'okutambuza kale buli buhutaani okuwayiriza n'olw'ensonga eyo nenda okubiriza buli musiraamu yenna yenna okwetoola ku muze ogw'olugambo kubanga tikyabuvunaanizibwa ate timpisa yamwikiriza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.